Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Lucas libropika Jesuspak ministerio mantami kallarishpa parlan. Chaypakka mashnalla chaypi Jesucristopak ministeriota rikuqkunata tapushpa paykuna parlashkatami allichishpa kishkan. Kay Lucas libropika rikuchinmi Jesucristoka y Diostik kashkata chinallatak runapish kashkata. Shunqashun imanalla kuyak Dios bendiciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta. Kunanpish Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katinchik kay Pascua punllakuna kichkiyamushkamantaka
Jesucristopaj kawsaymanta wañushkamanta y kutin kawsarishkamantami rikukunchik. Chaytaka kallarishpa allitajka rikuytukunchikmi kay chusku evangeliokunapi. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Kaypimi Jesucristopaj kawsaymanta kallarishpa parlan. Chaymi mayvalik kan ñukanchikka kashkatatik rikuna, mana susashkata y chashnatik kashkata. Kikinman ñukaman parlangachari shuk, kashnami chashnami nishpa. Shuklla parlakpika ñukanchikpajka mana hawallachukanga krina chaskina tukuy imata nishkata. Shinapish chusku runakuna chayllatatik parlakpika ñukanchikpajka hawallami kanga krina. Chaymantami mayvalik kan kay chusku evangeliokunata rikuna yachana. Kay chusku evangeliokunapimi rikuchikun Jesusmanta kawshukshina. Rikurkanchikmi Jesucristomanta parlashkataka payka kishpichik Mesías kashkata San Mateo libropika. Kay libroka shuk judío kishkashkami karka judío gentikunapaj. Shinallatik San Marcos libropi ña rikurkanchik mandak Diosta sirvijka llakita apanamun sufrinamun shamushkata. Achkakunata kishpichinkapaj paypaj kawsita kushkatami rikurkanchik. Kay chusku parlashkakunami nitukunchik Cristo Jesuspaj kawsaymanta y tukuykunami ñukanchikka ministinchik chay alli willaykunata. Kay punllakunapi tukuytik mana alli willaykunalla uyarin. Kay hatun yuyka kikinta ñukata kushichinami kan. Yariuska paypaj churi Jesucristotami kacharka hatun cruzpi wañuchun kikinmanta ñukamanta. Kay alli willayka punllantami ñukanchiktaka kushichina kan. Kay chusku evangelioskunapi alli willayta kushkatami ñukanchikka yuyaypi charina kanchik manatik kungarina kanchik. Parlashpa katina kanchik, yuyachikunalla kanchik. Mana kanchu ñukanchik kay mundo kay pachapi gentikuna nishkata rurashpa katinalla. Gentikuna yurishpa kayta chayta rurachun nishkata katinalla ka mana alli willaychu kan. Ashtawanpish kikin ñuka Cristo Jesuswan shuk apanakuyta charishka, shuk apanakuyta kallarishkami kan alli willayka. Kikinpish ñukapish chay apanakuyta charitukunchik y chay apanakuyka wiñarishpa sinchiyashpa mirarishpami katina kan ñukanchik kawsaypika. Mana kanchu kikin ñuka imata rushkawan ya Dios ñukanchikta chaskichun, ya Dios ñukanchikta alli ñawiwan rikuchun. Chaytami achkakuna yuyan, kayta chayta rurashun y chaypi ya Dios huyanga, chaypi ya Dios ñukanchikta ayudanga. Mana chashnachu. Ashtawanpish ñukanchikka Cristo Jesuswan apanakuna, kutin wacharina, mushuk kawsita charina, chay alli willaytaka mana ñukanchikllachu yachashpa sakirina kanchik. Shuktikunaman parlana, shuktikunaman yachak chayachinami kanchik. Kay San Lucas librota kishkakman tigrashpaka rikuytukunchikmi payka shuk doctor kashkata y griego hinti kashkata. Kayta rurachunka Teófilo runami mingashka karka Cristo Jesusmanta parlashkata tukuyta tandachichun shuk investigacionta rurashpa. Ñanishkashina payka griego runami karka, mana karkachu shuk judío runa. Kutin kay San Lucas shinallatik Hechos librotaka Doctor Lucas mi kishkashka kan. Mateo libropika kishkashkata rikunchikmi shuk judío runa judíokunaman kishkashkata shinallatik rikunchikmi mana judío gentikuna y a Diospaj familiaman yaykushkata, y a Diospaj miraypi yaykushkata. Kutin kay San Lucas shinallatik Hechos librotaka Doctor Lucas mi kishkashka kan. Kaypika ashtawan kallarishpami parlan kishpichi Jesucristo imallata rushkata shinallatik Apostol Pablowan purishkatapish kallarishpami parlan payka imashina uyashkata imallata rikushkata shinallatik Jesucristopaj iglesiaka imashina shuktak llaqtakunapi mirarita kallarishkata. Rikushun ya Diospaj shimi San Lucas capítulo 1 verso 1 manta 4 kama kayta nin. Lucasmi Teófiloman kishkashka. Kay ñukanchik pura imalla tukushkataka chasnatak kaqpimi ña achkakuna kallarishpa alli churashun yuyashkakuna. Kallarimanta pacha kikin ñawiwantak rikushpa Diospaj shimita willaqkunami ñukanchikmanka imashina kashkatatak alli yachachirkakuna. Tukuy imalla tukushkataka kallarimantatak imashinalla tukushkatami kallarishpa alli tapurkani. Chaymantami kishkanatak alli yuyachikpi ñukapish tukuykuna alli nishka kikin Teófiloman kaykunataka tukuyta kallarishpa kishkani. Kikinman imallata yachachishkakunaka chasnatak kashkata ashtawan alli yachachunmi kishkani. Kaypimi nikun imamanta kishkashkata. Tukuytami churashkani nin, tukuytami tapushkani nin, kashkatatikmi ñukaka churani kishkani nishpa nin. Shinapish kay San Lucas libro kay kishkashkami kan yachak chayankapaj kutichinkapaj gentikuna tapushkata nitukunchik Jesucristoka pitik karka, Jesucristoka mayjantaj karka.
San Mateo libro pika judío hintikunapaq killkashkami kan. Chaymantami judío runakuna imalla roscakunata riman parlan paykunapaq fiestakunamanta, paykunapaq imalla yurikunamanta. Kutin Lucas libro pika ashtawanka mana rimakunchu kay judío gentikunaman. Kutin kay San Lucas libro pika rimakunmi judío runakuna imallata rurajkashkata griego gentikuna entenditukuchun. Kutin San Marcos libro pika rikuytukunchikmi ashayachishkata tukuyta nitukunchik. Kikin ñuka tukuyta hawalla entenditukunkapaq. Kutin kay San Lucas libro ka ashtawan mirachishpa parlashkami kan. Kutichinkapaq kishpichik Jesucristo kapitik kan. Chay tapuyta kutichinkapaqmi ashtawanka kallarishpa tukuyta parlan, tukuyta rikuchin. Tukuripika kay hatun yuyaymanmi chayan. Kishpichik Jesucristo ka kashkataqmi kan mana llullaqchu kan. Y a Diosmi shamurka kay mundo kay pachamun. Chinallatik payka tukuytik runa, tukuytik Diosmi kan. Chaytami rikuchikun kay San Lucas libro pika ashayachishpa kanitukunchik. Diosmi kay mundo mo shamurka. Shinapish payka mana ya Diospaq churi shinallatchu shamurka. San Mateo pi rikuchishka shinaka kishpichik Mesías ka. Chashnakaqpipish tukuytik runapishmi kan. Kaytami San Lucas libro pika rikuchikun parlakun. Kishpichik Jesucristo ka tukuytik runa kashkatami rimakun rikuchikun. Tawka kutinmi kay Hechos libro pika rikuchin parlan. Kishpichik Jesucristo ka tukuytik runa kashkata chinallatik tukuytik payka Dios kashkata. San Mateo libro pika Cristo Jesuspaq miraymanta parlashpaka tigranmi yaya Abrahamman. Kutin kay San Lucas libro pika yaya Adánmanmi tigran. San Mateo libro pika Cristo Jesuspaq miraymantaka mana yalli washaman tigranchu nitukunchik. Kutin kay San Lucas libro pika Adán kamami tigran kallari runaman. Chaymantami Jesucristo ka tukuytik runa kashkamantaka tukuy gentikunapaqman huchuyaytukun, chayaytukun. Jesucristo ka imapi mana pandarik tukuytik Diosmi kan. Chinallatik Jesucristo ka imapi mana pandarik tukuytik runapishmi kan. Chaymantami ñukanchikta entenditukun. Chaymantami ñukanchikpaqman huchuyaytukun. Chaytami kay San Lucas libro pika rimakun. Kaytaka ñukanchikka mana hawalla entenditukunchikchu. Shinapi shuk punllami kaytaka achikpi churanga. Ñukanchik kayshina entendishpaka Cristo Jesuswan ñukanchik apanakuypika ñukanchikka chikantami rikuna yuyanakanchik. Shinashpaka kay San Lucas libropi kishpichik Jesucristomanta kashkatatik parlashkapika kaykunatami rikuytukunchik. Kallaripika Jesucristomi ñukanchiktaka entendin. Jesucristoka tukuy llakikunata pay apashkamanta. Jesuska kurakunata mandak hatun kurami. Chaymanta ñukanchikka payta krishpa katikushkataka alli katishunchigari. Diospaq churi Jesuska hawa pachakunata wichiyashpa yaykuq kurakunata mandak hatun kuramari. Mana mari ñukanchik irkikunata mana llakipaq kurakunata mandak kurata charinchikchu. Ashtawanpish payka urmachipaq tukuylaya llakikunata ñukanchik shinallatak apakushpapish manatek huchayuq tukurkachu. Chashna kashkamantaka mana huyipaqta huyaq pay Dios mandashpa tiyakunmanka mana manchashpa huchuyashunchiklla. Payka mana huyipaqta huyaq llakik kashkamantaka ñukanchik atichikuqpika ayudanga llamari. Hebreos 4:14 manta 16 kama. Kaypimi riman ñukanchikka Cristo Jesusta charishkata. Kaypimi rimakun ñukanchikta payka llakik kashkata. Kikin ñuka Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kashpaka charinchikmi kurakunata mandak kurata. Paymi llakinga, paymi entendin, paymi yachan. Chinallatik paymi aparka tukuy ñukanchik ima llakikunata apashkata. Shinapish payka mana huchallirkachu. Tukuy chayta apashkamanta, tukuy chayta pasashkamantaka yachanmi, entendinmi ñukanchik ima llakikunata apakuqpika. Tukuytami yachan, chinallatik entendinmi ñukanchikta. Y chaymantami payka ñukanchikta ayudashanin. Chaymantami ñukanchikka paypaq makipi mingaritukunchik. Payka makitakunga ayudangami ñukanchikta. Chinallatik San Lucas 19:10 nin. Runa ichayuq ñukaka chingarishkakunata mashkashpa kishpichinkapaqmari shamurkani nirkami. Kishpichik Jesucristo ka huchuyarkami tukuylaya gentikunata imalla ministikukunapipish makitakunkapaq ayudankapaqmi huchuyuq karka. Chaytami payka ruqkarka, chaytami payka paqtachik chay propósitutami payka charirka. Yayapaq munaytami payka paqtachinkapaq rurankapaq shamurka. Chaymantami yayata mañashpaka nirka ama ñuka munay ruraripachun ashtawanpish kanpaq munay rurishka kachun nishpa mañaq karka.
Tukuykunami ñukanchik kay amenchamanta sustarinchik, shinapish kikin ñuka tukuyta rurashun ñukanchik makipi kashkataka. Kutin imakunapish ñukanchik makimanta ña atikpi shukshikpika Diospak makipi mingarishun. Paymi tukuyta yachan, shinallatik paypak makipimi tukuyta charikun. Chayta amatik kungarishun. Chaytami rurarka kishpichik Jesucristo. Diospak munayta paktachinkapak shamurka. Y chaymanta payka nirka yayito kan munashkata ruechipaylla. Mandak Dioska kikinta entendinmi chinallatik llakinmi. Diosta mañashpaka nitukunchikmi ayudaway. Shinapish ñukanchikka yuypi charishun. Mana ñukanchik munashkata ruranasukanchik. Hasta onpish ninami kanchik yayito kan munashkata rurapaylla. Kanpak muni paktashka kachun ninami kanchik. Yallitik sinchi llaki punllakunapi charikanki. Shinapish kayta yuypi chari. Kishpichik Jesucristo ka riksin yachan entendinmi kan maypi kashkata. Paypish chayta apashkamanta, chayta pasashkamanta nitukunchik. Kikinka nanaywan charikanki, sapalla charikanki. Kishpichik Jesucristo pish chayta ka yacharkami, chayta ka aparkami. Kikinpish ñukapish mana charinchikka, kishpichik Jesucristo chaykunata mana entendik mana yachaktaka. Ñukanchikta llakik, ñukanchikta entendik Jesucristo tami charinchik, paytami katikunchik. Chayta yuypi chari, chasnaka mushuk yuyita hapi. Katikpika rikuitukunchikmi, kishpichik Jesucristo ka shamurkami mashkankapak. Kallaripika nikunchikmi, paymi ñukanchikta llakin, paymi ñukanchikta entendin. Kutin katikpika, paymi shamurka kikinta ñukata mashkankapak. Mana kacharkachu shuk killkata, mana kacharkachu shuktik willakllata. Pay kikin tigmi shamurka, Diospak churi Jesucristo tigmi shamurka kikinta ñukata mashkankapak. Paymi karka Diostik, chinallatik paymi karka shuk runatik. Ñukanchikman kuchuy tukunkapak. Ñukanchik maypi kashkamun chay tukunkapak. Chaytami rikunchik kay San Lucas librupika. Imashina charikarkanki kikinpak kawsaypi. Kay ratullatik imashina charikanki. Yallitik amsa, yallitik llakilla, yallitik problemakunawan hunda shina charikan. Mana kashpaka yallitik karupi shina charikanki. Shinapish kishpichik Jesucristo ka shamurkami mashkankapak. Kikin maypi kashkapitikmi paktanga, kikin maypi kashkamantaymi chayanga, y chaytami rurarka kishpichik Jesucristo. Alliwilli evangelio ka chikanmi kan, mana kanchu shuk religión. Religión ka kanmi kayta chayta ruri, runakuna yurishpa kayta ruasun chayta ruasunin y chasna Dios chaskishka kankapak, kay chay rurashkakunawanmi Dios ka ñukanchikta ka alliñawiwan rikunga chaskinga ninkunami, mana chasna chukan. Kikin esfuerzo, kikin kay chay rurashkawanka mana paktay tukungichu, Diospak huyayta, Diospak perdonta kishpirinataka. Alliwilli evangelio ka rikuchinmi, Dios hatunta huyashkata, y hatunta huyashpa paypak churita kacharka, paypak churi ñukanchikta tarinamun shamurka, ñukanchik maypi kashkapi. Diospak churi Jesucristo ka shamurkami, pasarkami ñukanchik maypi kashkakunapi, payka tukuytik runa kashkamanta. Shamurkami kikinta ñukata mashkankapak, kikin ñukaka chingarishkakunami karkanchik. Kutin Dioska paypak churitaka kacharkami mashkankapak. Chingarishkakunata mashkankapakmi kacharka, y chaytami Jesucristo rurarka. Ñukanchikka chingarishkakuna karkanchik tuki horas tuki rato. Kutin Jesucristo ka mashkankapakmi shamurka. Kay punllakunapish may allimi kan, may sumakmi kan charina, ñukanchikta mashkanamun shamuqkunata, ñukanchikta tupanamun shamuqkunata. Ñukanchik maypi sakirikpi mana paktay tukukpi paykuna shamushpa ñukanchikta mashkanamun shamukpi, chay hintikunata charinaka may sumakmi kan kunan kay punlla ñukanchikpakpish. Diosmi paypak churi Jesucristota hawa pachamanta kacharka kikinta ñukata mashkachun. Ñukanchikka chingarishkakuna imashina ñamayta mana katipak shina amsapimi kawsakurkanchik. Shinapish Diosmi huyashpalla paypak churita kacharka ñukanchikta mashkachun. Ñukanchikka imashinapish tukilaya chingari harikuna warmikunami kanchik. Y chaymantami rimakun kay San Lucas 15 pika chingarishka ovejamanta, chingarishka kushkimanta, chingarishka churimanta. Shinapish Diospak churi runaychaq tukushpaka shamurkami ñukanchik maypi chingarishka kanapi mashkankapak tarinkapak. Romanos 3:23 pika ninmi, tukuykunallatik huchallishkamantami Tayta Dios kushka sumak kanatapish kichuchirkakuna. Kishpichik Jesucristo ka mashkashpami katin chingarishkakunata. Kutin ñukanchikka chingarishkakunami katinchik. Kishpichik Jesucristota mandakpish kishpichikpish kachun chaskishka washapish. Manchaykunapi, chaychu chasnakanga, mana chasnakanga, mana kashpaka rurashkalla Dioskunata katikungi. Kay mundu kay pachapaklla sustarikungi, mana yurikungi wiñi kawsaypaq. San Lucas librupika chinashpaka rikuchikunmi,
kishpichik Jesucristo ñukanchikta entendinmi. Katikpika kishpichik Jesucristo mashkankapakmi shamurka. Kimsapika San Lucas librupika rikuchinmi kishpichik Jesucristo ñukanchikta kishpichi tukushkata. Yadiuska tukuytik runatami kacharka aqllarka chikanchirka ñukanchikta kishpichichun. Ñukanchikpak randi shayarichun. Ñukanchikpak randi wanachishka kachun hatun cruzpi pagachun. Ñukanchik mana pudishkata. Ñukanchiklla kachaytaka mana paktachi mana ruray tukurkanchikchu. Chaymantami kishpichik Jesucristoka San Lucas 22:42 pikanin ñuka yayito kan munashpaka kay hayak ubiana shina llakitaka ñukamanta anchuchipay. Ñuka chashna nikpipish ama ñuka nishkataka rurapankichu. Kan munashkata rurawaylla nishpami mañarka. Kaypimi Jesucristoka yayawan rimakun ñukanchikta kishpichina hawa. Kaypi kaninmi kay hayak ubiana shina llakitaka ñukamanta anchuchipay. Shinapish ama ñuka munashka shina kachun hasta unpish kan munashkata rurapaylla nirkami. Kay hayak ubiana shina llakika imatik karka. Kaymi karka ñukanchik kishpirinkapakka imatati runakanchik imatati paktachina kanchik. Kaypika rimakunmi Yadiuspak munayta rurana kashkata paktachina kashkata. Ichaytami kikin ñuka mana paktachi tukurkanchik. Ñukanchik munashka shina kawsakurkanchik. Mana Yadiuspak munaytaka imashina paktachi tukurkanchikchu. Kay hayak ubiana shina llakika tukuykunapak huchami karka. Rurana, suana, wasalla rimana, mana perdonana, shuktikkunata ñukanchik rimashka shimikunawan wañuchina. Kay hayak ubiana shina llakitaka mayjanmi ubiana karka, mayjanmi aparina karka. Astawan tukuylaya mana allikunami kay hayak ubiana shinapika kana karka. Kutin Yadiuska kashkatati ruraq kashkamantaka tukuykunami hatunta llakichishka kanapaq karkanchik. Chaymantami shuk ima huchata mana ruraq ñukanchikmanta wañuna tukurka. Cristotaka mana huchayuq kaqpipish Tayta Dioska ñukanchikmantami huchayuqta shinallatak rurarka. Tayta Dioska Cristollamanta ñukanchik ima huchachina illaqta rurasha nishpami chashnaka rurarka. Segunda de Corintios 5:21. Kay hayak ubiana shinataka ñukanchikka mana ubiay tukurkanchikchu. Shinakaqpipish Cristo Jesusmi chaytaka rurarka. Shinallatik shuk punguta paskarka ñukanchik Yadiuswan rimay tukuchun, Yadiuspagman huchuyay tukuchun, chashna paypak ushushi churikuna kanamun chay tukuchun. Chaypaqqa kishpichik Jesucristo kanirkami kan munashpaka kay hayak ubiana shina llakitaka ñukamanta anchuchipay. Ñuka chashna nikpipish ama ñuka nishkata rurapankichu, kan munashkata rurawaylla nishpami mañarka. Kishpichik Jesucristoka kikinta ñukata entendinmi pay chaypi kashkamanta, tukuyta apashkamanta. Runaychayuq Jesucristoka mashkankapaqmi shamurka. Paymi shamurka kikinta ñukata mashkankapaq, ñukanchik maypi kashkamanmi chayamurka. Paymi shamur tukuy imapish waqllichishkata allichinkapaq. Chaymi kunanka kikinta yuyachishpa animachini. Punllanta kishpichik Jesucriston shuk apanakuyta mana charishpaka kikinka mana rikunkichu Yadiuspak huyayta, Yadiuspak poderta kikinpak kawsaypi. Ñukanchikka Cristo Jesuswan chay apanakuyta charina kanchik. Mana rimakunichu shuk religión, mana rimakunichu gentikuna kayta chayta rurachun nishkata kazuchun katichun paktachichun. Ashtawanpish rimakunimi Cristo Jesuswan shuk apanakuyta chari, Cristo Jesuswan shuk apanakuyta kallari. Mana rimakunichu kikin riksichun yachachun Yadiusmanta, mana rimakunichu kikin bautizarichun. Ashtawanpish rimakunimi Cristo Jesuswan shuk apanakuyta chari. Kanpak shunkuta paskay, kanta mandaqpish kishpichikpish kachun Diosta mañay. Chayta rurashpaka shuktikkunaman parlay yachaqchayachi. Kaytaka kikin ñuka ruytukunchikmi paktaytukunchikmi kishpichik Jesucristo kikinpak ñukapak randi kay hayak ubiana shinata ubiashkamanta, Yadiuspak munayta rurashkamanta. Chaymi kikinka Jesucristopak amigo kaytukunki. Kikin Cristo Jesusta krikashpaka Dios solo pagini payta riksishkamanta, paypak amigo kashkamanta. Shinallatik kikinka amatik kungarinki, kay punllakunapi Santa Cenapi kashpaka yuypi chari tukuytik chikanmi kan, Yadiusta mañanapish tukuytik chikanmi kan. Kikinka kunanka mana rimakunkichu mayjan mana entendiwan. Ashtawanpish kikin maypi kashkata, kikin imashina kashkata entendi yachak riksi Jesucristo tami mañakunchik kunankay punllaka. Paymi ñukanchiktaka ayudaytukun, paymi ñukanchiktaka makitakuytukun. Chaymanta ñukanchikka allinishun adorashun, ashtawan allitakushun paginishpa. Payka ñukanchikta entendinmi llakinmi, mashkankapaqmi shamurka, shinallatik kishpichinkapaqmi shamurka. Chaymantami Jesucristopak shutika wiñay wiñaypaq allinishka sumakyachishka kanakan. Dios bendeciachun.
Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.